Ingonyama Media uMamphemba Masompisi Situtubheka namhlanje ngisemaqhinga esikoleni sinohlobo lomcimbi omnandi kakhulu onambithekile bese ukuthi le duze wami ngimi nobhuti uzozisho yena akayichaza ukuthi ubani sabona sekwamukela ohlelweni leIngonyama Media. Dadwethu angibingelele ngibonge ithuba ngibingelele kakhulukazi kubantu abazobe semakhaya noma kuphi abazobe khona bebukela iIngonyama Media lokukhulumayo ke umseshi waxaba waziwa kakhulu ke ngomeni iqembu zikuzezulu uyazi masikhuluma ngengoma ukuthi ayisiwe sesikwenye indawo ya namhlanje ke sihlangene ke lapha ngasekhaya ngoba lapho uluntu isikole esilasu ngumakhelwane so sihlangene khona ke othisha bathi ake benzela abafundi bethu benzela nje into esibiza ngebhinqa day sithi ke ibhinqa must be educated ibhinqa must learn sikhuthaza lento yengoma nalento yokufunda ukuthi ayingahlukani ayihambisane bafowethu ngesikubalekele ukuthi ke asakwazi ukuthi sikhiphe lento yobhinqa ebatwaneni bethu into eyodwa vele manje kodwa manje ngoba siyazi ukuthi umuntu emhlabeni esiphila wona ufuna lefundo ukuze mhlambe yekwazi akhumuzi kababa wakhe sathe manje sikuhlanganiseke ubhinqa ngapha ingoma ngapha so sithi abantwana bethu sebakhumuza ukuthi ingoma bayenza kodwa bengakhohlwa ukuthi isikole sibalekile yonke ebalekile namhlanje sihlangane ngayo ke lana. Ngiyazi ukuthi isikole ngoba sicelela ukuthi ufike namhlanje kusho ukuthi khona lento abayibonayo amagalelo onawo ababonile nabafundi kusho ukuthi bakukhonzile kakhulu sahamba lapha sasikhona laphana eShowe icreativity engake iqhamukapi hayibo yangathini okubalekile ukuthi uma ngabe niyiqembu wonke umuntu umnikeza ithuba lokuqhamukisa umqondo wakhe ungathi ubona kumholi bese na yonke into izokwenziwa kuwena ngoba mhlambe ngeke nawe khona ukuzosala but siyavuleleka ukuthi imember nemember ethi mseshi ezumholi ezigoso kunjani masenza kanjena nami bayangilekelela ukuthi ke nami ngicabangayo baba yebethi nomseshi hayi lento esho siyayibona kodwa uma ungayikhipha kanjena ke that's where creativity that's where it comes from vele kube into bese kuba ukuthi abantu sebeyajabula ke so nje masikhuluma ngeqembu kizikuzezulu lapha mina ngumholi kodwa futhi nami ngiphethwe ngithi ngiphethe ngibe ngiphethwe nami angiphakamisi mina nje ibona abathi ngiyigoso but ngokwami iphethwe ibona impilo ke ikanjalo omunye umuntu ngelanga kwangibuza wathi uma ngabe umholi uma kuphi where's your position let's say you are leading a group uba phambili noma uba semuva noma uba sesenta and then I said to him mina ngiba sesenta ukuze mangabe kudliwa izinkwa kudliwa isuit 8 kudliwa umbubhudlo ngidle nabo hayi ukuthi ngihambe phambili lapha mase stay khala kahle mina sengiyadla bona basele ubuholi bami buphakathi nendawo bahambisana nazo inkabi zami ngoba babona nje baviva ngathi bathela ngeyibonkola ngiyazi mina lento enjena ungathini mhlamba amagama okubakhuthaza kulento abayiyo nalento abazoyenza namhlanje. No engingakusho njengoba ngeke ngabeka dadwethu ukuthi ubhinqa lobu into esingene ema university khona nakuma high school level ikhona nasema primary yonke indawo ikhona njengoba ubabona nje khomba lento isemizweni yabo kuthiwa ke thina sikhona igama esisebenza sithi sisuka usinga uyabona nje amaye bayogida ingoma sebesuke usinga nami nje mangibona ngikhuluma njengamanje ubona nje umsesha umandla lo waxaba kodwa mase ngesengomeni ngiba umunye umuntu uzibona ukuthi awulo muntu washintsha manje lento kuthiwa usinga hayi sala phansi suthi le sisinqamuke ibhekale so ma uyabona ukuthi sebesuka usinga so thina understand ukuthi usinga labo vele mawusuyogida liyenza lo singa lolo but ekugcineni kwakho konke lento eyenziwa isikole maqhinga ndoda kahle kahle ngifuna uqama ngothisha bakhona inhle kakhulu ukuthi abathi begida ingoma kodwa sibe sibakhumbuza ukuthi bengalahlekelwa ikusasa labo ngoba ekugcineni kosuku ingoma angeke ikwazi ukuthatha isinkwa isibeke phezu kwetafula lemndeni even though kungekhona abantu mhlamba abanye abangagcina bephumelele mhlambe omaskandi artist angithi kodwa kusithina sonke futhi nakhona noma usumaskandi ke lo uphumelele incwadi iyadingakala at least iba now grade 12 mina ngithi ibhinqa alifike evarsity alibe graduate ibhinqa aligqoka igown yabo njengoba nami usungibona nje ngomeni angichomi nami ngiyaphinda hleze ngikutsho futhi lokuthi sizama ukuthi singama role models asenzeni ukuze abantu bezobukela kuthina isikole nobhinqa abukhamisana ayingena inkonzo yesikole ayingena bafethu yabona thina besigida ingoma kade ngibuka obaba omncane nobhuti abangaphambili kwami kade bethathwa beyobekwa mhlambe umuntu ethatha obhuti abadala ehlala naye hostel bemthola umsebenzi esebenza ethe gidi ingoma ukuthi bamthathe ngoba bembotha unekhono lokugida
kodwa ekugcineni kosuku senjani useyasizakala useyasebenza njengamanje imisebenzi ayisekho uyilokhuze unemployment rate iphezulu kakhulu akukho esingakwenza futhi but ke sithi ke you will never know ukuthi ikusasa lizoma kanjani abaliphathe ithuluzi ukuze mase kwenze khona okuvulekayo kuthiwa ke sekufunala abantu abano grade 12 ethi umuntu nakho kwami nginakho bese yasebenza hayi ukuthi ngoba lakho imisebenzi ayikho ungabe usayisilungiselela ukuthi mangabe kwenzeka sekuthiwise khona ukuthi wena awusazi ukutholakala njengamanje ayisekho into ukuthi mhlawumbe uzosebenza umbe sekhona ama TLB khona amascavate izinto ezimba zona zigqibele zona qala ushaya ipiki makuthiwa kufaka amapipe kuthiwa kufakwa amanzi ushaya ipiki usebenza ukwazi ukuthi wondle umndeni wakho njengamanje akusenzeke konke lokho so amathuba emisebenzi asekho mangathiwa ufundile ngempela indaba yakho nje izoba nzima kakhulu impilo yakho ukuthi uqhubeke nayo ukwazi ukuthi ukhande kusasa lakho eqhakazile kuzoba nzima kakhulu sitha kube into eyodwa ke lingahlukani ubhinqa ngapha ingoma ngapha ibhinqa ngapha imfundo ngapha kungahlukani hayi kungahlukani siyabonga kakhulu nangamazwi nje ahlakaniphile siyabonga kakhulu nokuthi usinikezele lithuba mbukele ingonyama media lezi zisemaqhinga siyabonga kakhulu